Mungu baba yetu ni mzazi, hatujakosea. Katuzaa Mungu na ndio maana tunamwita baba. Ukisoma kitabu cha Mathayo, Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake akiwaambia, ninyi mkiwa katika kusali semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Haleluya. Nilianza sala hii mahali sikuwa na mpango wa kusali Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe. Mimi nilianza Baba yetu uliye mbinguni alafu nitiririke maombi. Nilivyosema Baba yetu uliye mbinguni, wale waliokuwa pale wakasema jina lako litukuzwe, wakaitika wakifikiri ninasali sala ya Bwana. Mmenielewa? Lakini sikiliza nikwambie, kile kilikuwa ni kifupisho cha sala, ni summary ya sala ambayo mtu anaweza akaisali. Na si kwamba eti sisi hatuwezi kusali, tunaweza tukasali, lakini haijatosha tu wewe mpentekoste mwenye roho wa baba usali sala ya baba yetu alafu itoshe. Mmenielewa? Sisi tunasali sala ya baba yetu, lakini hatuishii hapo, tunamiminika katika Roho Mtakatifu. Wateule, Bwana Yesu asifiwe sana.